Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Makgabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel ya rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Ke rata re ka dira reading ya rena. Le kgone re tlo kgwetša melaetša e le gore e tswa go mangelo a rena. Reading ye ke a yona be ke re le go mo go yona. Okay, ke na le the Ace of Staves, ke na le the Emperor, ke na le the Prince of Sacred Circle, ka buša ka ba le the Moon card. Ke tlo thoma ka karata tše 4 pele, and then ra kgona tira tše ding ka morago. Okay, ka molaetša le gore ke a hwetša o le gore o lebane le wena e le gore reading e bolela le wena tšatši la lekgono goba yona beke yona ye re le go mo go yona. Go ka lebelela karata ya the Ace of Staves e na le an Ankh. Ankh ke tše dingwe tša letšo le di be di šomiša ke the Egyptian ka nako ele ya bona pele ba ka fenya ba tsena ntweng goba bile ba fenya ke the Roman Empire pele Christianity ka ba gona, pele ntho e ba bitša re ke the Roman Catholic Church e ka ba gona. So ke na le the Ace of Staves ka yona Ankh ke tla ke dira video ka yona. Ankh e representa nkano re ke the Trinity. Ra tseba gore ka Seroma the Roman Catholic Trinity ya bona ke modimo ntate, modimo morwa le modimo yo mokgethwa. Mola e le gore ka the Egyptian e mina re thoma ka mma o mokgethwa ke the Mother Earth, and then go a buša go tla papa, and then go a buša kore ba leineng la mma, go ba leineng la papa, and then go a buša ya mafela ba leineng la morwa. Kore this part ya mo godimo yeke o ka reng ke round nyana gantši e representa womb ya mosadi, ke mo e le gore pelego e ba gona. And then mo e le gore patlana yeke e representa bonna, mo e le gore peu ya gore go be le setšhaba, peu e tšwa gona. And then mola fase mona ke mo e le gore ke yone representang bana. Ke re kore ga ba bolela ka morwa kore doesn't matter ba no mmitša as morwa, mara e ka ba mosetsana, e ka ba morwa jalo le jalo, mara o no wela under bana ka mokana ba wela under lefapha le le teng. So sona sefapano sela sa the Roman Catholic Church sela re bona go morena Jesu ka mehla a se beile magetleng a gagwe ba mo kokotetse mo go sona se tšwa go the Ankh. Batho bona ba itšhentšha ba re leineng la ntate la morwa la moyo mokgethwa, mo le le gore the Ankh original e re leineng la mma la papa and then le la morwa. So ka yena karata yeke e na le the Emperor, e na le the Prince of the Sacred Circles, e buša gape e na le the Moon. Badimo ba gago molaetša ko molaetša le gore o tšwa go badimo ba rena ba ile gore ba mokganyeng. Badimo ba gago ba go botša gore go na dilo tše le gore di tlo bulega ka mara bophelo ba gago, a kere and ebile ba rata kudu ge o ka kore go back to the roots, a kere kore ke thute tradition ya geno, ke thute setšo sa geno, ke thute setšo sa gago gore na o tšwa o le kae. Dira tše mangelo a badimo ba gago goba mangelo a semoya ba bego ba di dira ka nako ya bona. Ka tšona karata tše ba re wena go tla ga mo lefaseng o tlile for a purpose, ga se o tlo ipsena ka menate ya lefase, o tlile for a purpose. A kere ka nako ntšhi ge re belegwa because gore re kgone go tla mo lefaseng ke ntho la gore energy ya rena e santše kore e vibratile mo fase, and then kone re kgona go tla mo lefaseng. A kere ene go tla ga mo lefaseng family ya gago ke family le wena o ke choosetša yona. Ge re le mola on the universe, a kere re le at the cosmic energy ya rena ka moka e vibratela godimo, ka moka we are one, re a tshwana, ra lekana, we are one, we are the light ka re le mola. But then ge re tla mo fase energy ya rena sentše vibrate le fase gore re kgone go communicate goba kore go šomišana le the law of gravity, ke yone e tlo kgonang gore go kana mo fase gomme ra belegwa ra ba mo lefaseng. But then ge energy ya rena e vibrata mo fase then re dirang re feletša re lebala keno ya rena, re lebala purpose ya rena, and purpose ke ya rena e re tlela mo lefaseng ke ye le gore rena re ngwadile ka ra buka rena ya bophelo ye le go gana mola godimo, gana mola le godimo at the universe at the cosmic. So mara re fitlha mo ra e lebala, mara le ge le gore ra e lebala go na kore life ya rena e re tlo go e phela e tlo no re channela go gana mola purposeng yona yela le re ka thoma re lebetše, but at the end o tlo kgwetša le gore mafelelong
ke nnete re kgone go di dira tse dingwe tša dilo tšela re rileng re tlo di dira. Experience e la re be gore tletse mo go tlo e experiencea re kgona go e fitlhelela ka re go na nako ka mokana re na le manyolo a ile gore ke our guardian angels, our spiritual guides, our ancestor guides. Ba tlo no fela ba etla go rena ka ditoro ka intuition jwale ba etla ba le ka gore guide gore re boele gana mola tseleng yona yela. So and then ntho ngwe pa o dira re lebale ka ntle le energy go vibrate la fase re go tšela gore re ja jo tšela gore ga re a tshwanela tšela gore di dira gore di tswalela ona moya ola di tswalela moya ola wa rena ola gore re vibrate le godimo re kgone go bona letse la santse re di bone e tswela the third eye e tswela letse ka mokana tsona di-intuition di-positive thoughts and everything. And gape ra buša ra ba le batho ba le ra botsa re ke batho ba thakate batho ba go loya batho ba le bona ka ditlhare tse ba di šomišago ke ditlhare tse e leng gore di tswalela everything di a re lebatša gore se ke ra gopola purpose ya rena on this earth. Re feletša dira dilo tše le gore re feletša dira dilo tše le gore re tsena mo lefifing gore motlhang moya wa rena o tloga mo lefaseng o palele ko o ya mola o swantse o ye gona gana mola o tswang gona originally moya wa rena o feletša o ya kae to the underworld ga diabolos. Okay, and then o tsebe gore ka yona ba re kore ke thute setšo sa gago tseba gore na mangwele a batho ba le kae o tlo theletša kudu ditoro tša gago ke mo le batla ba go botša ba le gona. And then wena ke bolela le wena ka se sebaka ba re wena wa ke nyatša ene wena o motho kore o kgoši go ya ka badimo ba gago o motho o mogolo wa hlomphega kore when coming to hierarchy ya spirituality sa gago wa hlomphega. But then wena o lebetše gore wa hlomphega o lebetše gore o tšwa kae o lebetše ka hierarchy le gore wena o itshwere kwa lefaseng la kua la semoya ke ka baka le o feletša o dira dilo tše le gore di tšwa tseleng di utlišetša lefifi ka ra bophelo. And the more lebatile o le bulega la lefifi ke the more e le gore o gare wa tswalelega kore o gare o tšwa tseleng. Ene ga ba inyake ntho e ke banya ka gore wena go tloga mo lefaseng o tle gape o tlo kopana le bona o kgone go tšwetša morero la gago pele ka gore moya ga o kgwe moya ga o felele moya o phela o le gona o phela o phela go gwa nama ya rena fela mare moya ona o phela o le gona. So o tshwanetse gore go tloga mo o boele gape gona mola o kgone go tšwela pele ka tše dingwe and then o kgone go tlo boa gape mo lefase o be reincarnated goba o ye lefaseng le lengwe ba re lefase ga se le fela mafase ke a mantši o kgone go ya mafaseng a mang gape o tšwela pele ka di-experience tša gago tše le gore wena o rata go di tšweletša akere kore dilo tše re di dira mo lefaseng ke tšona di re godišang spiritually ge re tla mo re tlela go tlo kry-a di-lesson tše di itseng di-experience tše di itseng tše le gore di a re godiša rena ka bose rena ge re le mola lefaseng la semoya. And then mangwele a gago gape goba badimo ba gago ba le go mo kganyeng ba sa bolela gape le ka dilo tša kore dimpho ka raphelo ba gago dimpho di gona dimpho ke tše dintšhi mare yone dimpho di a thibiwa di thibiwa ke batho ba semoya. That's why ba re tseba gore na o tšwa le kae tseba gore na o swantse o rapele jwang tseba gore na o swantse o connecte le mangwele a gago jwang kopana le modimo wa gago tšatši ka tšatši o sepele le yena kore le sepele ka kgato e tee o se ka kgwetša yena sepelela pele wena o šaletše morago o se ka kgwetša le gore yena o sepela lineng yeke wena o tšere line e šele o tšere tsela e šele sepela le yena tseleng e tee. Tseba modimo wa gago tseba mangwele a gago tseba badimo ba gago ba le go mo kganyeng then o tla bona lo tša di tlo no sepela gabotse. And wena ebile o na le maatla ala a gore le bana badimo ba ba ile gore ga ba mo kganyeng go na le tše ditlhagileng tše dintšhi mo lefaseng tše le gore di ile tša ba iša mo lefifing o na le maatla a go rapelela batho ba uwe o na le maatla a go bantšha ka gare ga lefifi le ba leng ka gare ga lona go le bona ba kgone go boela gana mo le leng gore ge re tloga mo lefaseng re boela gona ka mokana ga rena. So ke tše dingwe tša dilo tše le wena o swantse o di dire and ebile o na le maatla a go thuša batho ba bangwe gape ba ile gore ba timetše ba tsene ka gare ga lefifi le lentšhi ga ba kgone go tseba pele le morago ko wena le gore o swanetše o ba thuše gore ba kgone go boela mo la tseleng ya bona. So life it's an experience, life it's an experiment. Ge re le moki go na le tše re tlo go di dira and kore meleko e tla ka tsela tša go fapana and e tla go fapana ka bogolo ba yona le bonnyane ba yona. So go ka direla ntho e tee fela ka ra bophelo ba gago e le gore e ka change life ya gago e ka change bophelo ba gago go na ntho e tee fela e ka direla e le gore e ka o ntšha ka gare ga kganya ya go iša ka gare ga lefifi. And le di-decisions tše re di dirago mo lefaseng le tšona di a counter
one decision e ka dira gore bophelo ba gago goba le ka sebe forever for matšatšana wo ba for dikgwedi tsene tšeuwe o kgwetse le bophelo ba gago bo ba boima kore bo tletše ka disetlhago fela goba ebile yona decision eo e ka affecta bophelo ba gago ka mokana ga bona forever until ebile o tloga mo lefaseng. So that is why we need to connect le mangwele a rena, re connecte le yo matla ohle, the father, re connecte le the mother, and then re connecte le morwa, and then by so doing then re kgona go drang re kgona go tsena tseleng because ba tla ba gona ba phela ba re guide ba tla bolela le rena kudu ka di-intuition tša rena o kgotse le gore go na ntho nyako o e dira ena manyako o e dira ntho e tlo iša lefifing ba kgona go bušetša morago mo e le gore o swantse o boele gona ba o bušetša tseleng ya gago wa bona gore no mo ke be ke setse ke timela ka nako nngwe re ba le bagwera ba e le gore ba tla go rena eme tša bona ba tlela go tlo re ntšha ditseleng goba ba bangwe le gore ba dire intentionally mara kgotse le gore motho yona friend ya gago e tsene ke moya o le gore ga o sa gabotse ke moya wa diabolos ke a negative energy an evil energy ye le gore ya mo diriša gore ke yona e mo romela mo go wena gore a tle mo go wena a o diriše dilo tše di tswile go tseleng. So ge wena o le gore o ka connecta le mangwele a gago o tlo kgona go bona bagwera ba mohuti o ka ra bophelo ba gago gomme wa tseba gore wena o swantse o kentšhetšwa mo go bona o ntse o tšwela pele o ba rapelela gore ba kgone go bona na go diragalang ka ra maphelo a bona ba kgone go bona lefifi le le gore le ba aparetše ba kgone go lwa le lona ba tšwa ka gare ga lona ke tše ding tša di-purpose tša gago. And then ba buša mangwele a gago le badimo ba bao ba le go mokganya ba re ba tlo go utulela diphiri gannyane wena what you need to do kore o make sure energy ya gago e vibrate le godimo gore ge ba etla wena ba utulela phiri tšeo gannyane o kgone go bona na go diragala eng ba bantšhi kgotse le gore ke bolela batho le motho wa ona o na le spiritual gift motlho o mole a sa tlhae ya thwasong jalo le jalo a kere mara kgotse le ke motho le o diang o fela pelo ga a fela pelo ka tsela eke ga re mo blame because yena ga sa tlhatseba purpose ya gage yena o no bona o no tseba go go na le ntho ba re ke spiritual gift so ipotsa gore as long ona spiritual gift ra o swantse o sepele ga pela o ye go thwasa sante fa go sowe nto ngwe le wena o tlo kore mo wena e tla tlhagiša ke mangwele a gago. It's okay ka nako mangwele ba kgona go romela ngakeng e itseng gore sepela o checka ba o tšhile ditaola o checka goba moprofeta o mo itseng a dithapelo tša gage gomme a checke tša bophelo ba a kgone go utulela diphiri tša mangwele a gago ba kgone go tlišetša melaetša le gore ba itliša go wena mohlomong e tla ka ditoro mara wa di lebala ka baka la gore go na le batho ba o seleka batho ba olaya ba e le gore ba utswa ditoro tša gago goba ebile ba di-blockile rona total o seke wa di gopola goba ka nako ntši ka dule ba bolela in riddles tše dingwe o ka ba di gopola mara o sa kgone kušana tlhathollo ya gona mo ba reng motho a ka ba le spiritual gift mara e se gift e la gore a sepelaye go thwasa motho a ka ba le gift e leng gore yena o swantse a no šoma ka dihlare ya bangaka tšhupša motho a ka ba le gift e leng gore yena ka boseyena moya wa gage lefatlha la gage le tlo bula ke badimo ba gage ka bose bona le tlo bula ke mangwele a gage ka bose bona ande motho a seke a kgwetša a raša badimo o felela badimo pelo nto ngwe le ngwe ba e dira ka nako ya bona o kgwetša o fela pelo ka re go fela pelo o tlo dira di-mistakes tše dintšhi ka ra bophelo ba gago o tlo tsena ka moki wa tswa wa tsena ka mo wa tswa wa tsena ka mo wa tswa o kgwetše le gore wena go fitlha aging e itseng go botša batho tla ba ratsa re keng o mpona eso ke setse ke tšo thwasa 5 times go ke tšo tsena ka thwasong 5 times tše di different mare ka mokana tšona dithwaso tše ga se di sepele ga botse ka la re wena o ile plekeng e wrong and wena ga se o emele molaetša wa mangwele a gago ba re iketle rena re tla o tlišetša melaetša re tla go botša diphiri tša rena re tla go bontšha nto ngwe le ngwe go kgotse le gore a o tsebe rena o tshwanetse o bolele jwale mangwele a gago go botlhokwa gore ka nako ngwe o re go rapela goba go bolela le bona o ba botšiše wa kgopela gore wa go guide gore na o bolele le bona jwang ka nako ngwe ba botšiše gore na ana ba rata ge o ka ba direla eng le eng o keng ntho e le gore o ka e reka wa ba fa yona o ba direla yona ke tše dingwe tša letšo le gore re swanetše re ke thutše tšona. Okay, ka botša gape ka ba le karata tše pedi ba re ke the traveler ya re go wena ya re move in a new direction ka botša ka ba le the snow moon a re go wena a re purity. So tše karate tše pedi di setse kore di tsenelela kudu mola molaetša o la ke setse ko go boletše ko boditše ona gore ba re ke thute setšo sa gago ke thute setšo sa mangwele a gago ke thute gore na wena o tšwa kae o ya kae. So mo ba sa tšwela pele mo go wena ba sa go botša ba sa re direction e o leng mo go yona go na le gore go tšele gore go na le tše dingwe tše le gore ga di nape di sepela ga botse goba o tshwere the wrong direction
So ba re yanong ye ke nako ya gore o move in a new direction o tshware direction engwe o tlo change tsela tsela o sepelang ka tsona wa sepela ka tsela ye ntshwa ge ke bolela ka tsela ke bolela ka tsela ya semoya ke bolela ka tsela ya bophelo o ka ba ile gore maybe o mo directioneng ya nnete mare yanong go raya gore mtlhe o mlo ka nne se o thwasitse goba se seng gape jwalo le jwalo goba ebile a se tlo thwasa mara wa tseba wena ka boswena gore o na le moya o tswa mo ngakeng e o tswang go yona goba profeta ba botse gore wena o na le moya o motho wa moya go ba re o na le motho wa moya ka nako ntšhi ba ra gore o na le the prophetic gift mara o na le prophetic gift e le gore re a sepela ra ya mo ba rometseng gona ra ya ra barola moya ola go ba le prophetic gift e le gore ga re yo barola moya ga re felo mangwele ao ke bona le gore ba tla ba o guida ge le o santse o emetseng ba tlatla gone ba botsa re jalo o santse o emetseng a masole maso and ke ntho la gore nako ngwe bile ke ntho la gore o ka ke iša go banya ka motho gore o tseba kudu ka dilo tse ke tša semoya then o tlo go iša gore o kgone go ba safe mare ka nako ntšhi go tse le gore tse dingwe bile wena ka bosona o santse o ke direle tsona ka bose tsona ga di nyake another person a go thuša o ka kgotse le gore you are on the right track o dira dilo ka tsela maleba ka motlha o followa di-instructions le di-guidance tša mangwele a gago mare yone wa kgotse le gore ga ba bolela gore now is time gore wena o tšee another direction oba a new direction ya ba gore yone ke mangwele a mangwe ga se bale le gore o botshwere tsela ya bona ba tswelela ka raphelo ba gago jwale ke nako ya bona mangwele a rena ba tshwara meeting ba nna fase ba nna le kgotla la bona ba decide ba discussa ka rena o ga gane jwale wena o bo le busy le ba ile gore ba bego ba le busy ka wena ka se sebaka o ntse o ba phethela ka tsela e ba nyakang ka gona jwale ka bo o ka ba o feditše wa le lora se o fetše o tla mo gare ga dilo goba o tla mafelelong a mošomo wa bona then go tswelela ba bangwe gape ba mangwelwe ke nako ya bona jwale and then le bona ba tla go wena then go raya gore ka ra dilo tse le gore wena o setse o di dira ka raphelo ba o ke thutile tsona then ke nako e la gore o ke thute new more things go na le tse dingwe gape tse le gore ba tlo tla go wena ba jane ba nyaka gore le tsona di tsenelele ka re ga semoya sela sa gago ka ra tsela ya gago ya semoya motlhomo wa kgotse le gore ka setse ke letse gore o tseba ka the prophetic gift fela mara yone go atla nako e le gore go tla ba le ba manguni ba le ba mandao ba le ba manzunza le bona ba tla ba fitlha go wena then ba go bontšha tse ba go bontšhang tsona then wa makala yone ga o sa lora diphika tsela akere o bontse o bona diphika then ga e sa le diphika tsela fela then o thoma o bona le mašhela badimo o thoma o bona dipheta tša dingaka o thoma o bona ditaola jwalo le jwalo goba motlhomong ene ba thoma go bontšha o bona ka nako ntšhi o phela o le nageng o sepela mo nageng o kopana o nametse thaba jwalo le jwalo oba o kopana le gaufi le metsi ba go botsa jwale ke nako e la gore kore o ke ground o fele o ya mo nageng o theletša melodi ya dinonyane melodi ya mehlare moya go ntse o foka mola o theletše ke ka mokgwa le ba connecta le wena ka gona and ba o bontšha le yona thaba yela gore o swantse o namele thabeso o rapele mo wena goba o bolelele rena go ile kwa thabeng ela ke ba bangwe ba mangwele ya go ba ditse gona mola so go ya gana mola o ya o kopana le bona goba o swantse o yo mola o ye o rapela so the more o yang kua ke the more le gore ba leka o dirang gore energy la gago e vibration ena ye godimo e seka ya fase ba leka o thuša because already mohlomongwe go tse le batho ba ka ntle already ba setse ba tswaletše kore bona every year goba every month ba latlhela ba leka o tswalela and go bula moyowe ke mmereko ka gore ditlhare tše dintšhi di berekile mowe ke mmereko so o ka bona motho le wa o thuša ka se sebaka spiritually goba wa o guida jwalo le jwalo mare yanong ye ke nako e la gore le wena o thome go dira tše ba go bontšhang tsona ba re dira so and then ba buša gape ba re ba nyaka kganya ka ra bophelo ga ba nyake lefifi o ka kgotse le gore go na le ntho e diragetseng tšatši la lekgone le gore wa bona gore ntho e ntlišetše lefifi o kgona go bona jang gore o tlišetše lefifi o feletša kore o nyamile o ka ba tseba nyamišekeng ka ba o sa tsebe o ne o ka gore moya o ile fase then go ra gona le lefifi ka ra bophelo ba gago something se diragetše sa o dira gore wena moya o ye fase e ka ba e le ntho e le gore e diragetše between wena le motho o mongwe ya o dira gore moya o be fase o šale o nyamile o šale o kwatile o šale o ferekane maikutlo goba e ka no ba ile environment lefelo le o lego mo go lona go tse le gore ke lefelo le gore ga le a tlhweka ka metlha o tsena ka lefelo leo then energy ya gago e thoma go change maikutlo a thoma go change di-senses tša di thoma go change di-feelings tša di thoma go change so ba bolela ba re purity ya nyakega ka raphelo ba gago motlhomo lefelo le ba bolena ka lona ke lefelo le wena o berekelang mo go lona ga ona ntho o tla go e dira ka mo gara lefelo leo ga ona ka mokgwa le gore ka le tlhwekiša ka gona mare go botlhokwa gore ka go ba setse ba go bontšitše gore lefelo leo o berekelang mo go lona ga le ga botse spiritually
le tletše ka too much negative energies, le tletše ka too much evil spirits. So ra re wena bona gore go lokiwa gae o lokiša bophelo ba gago, o lokiša mmele wa gago physically, spiritually and mentally, le lefelo la le mo wena o dulang gona o make sure motse wa o tlhwekile, motse wa o cleansed, ga ona bale ba ile gore ba kgona go tsena, ga ona negative energy goba di-evil spirits tše le di kgona go tsena. And then wena wa ke tukiša mo mmeleng wa gago le balapa la gago ka gore ka kgotse o le gore wena wa ke cleanser mara ga o cleanse bana, then ka metlha go connecta le bana ba gago because bona ba tla ba na le too much dark energies around them. Energy la bona yela e affecta energy ya gago, e lwa le energy ya gago. So wa cleansa balapa lao ka moka la ba gabotse mo mmeleng le legae la nna wa ba kganya fela ka mo ke la kgona go receive di-message tša tswa mangelo a lena le diphiri tše la ba tlo go utulela tšona ba kgona go di utulla. And then wa tsa le o sepela o ya lefelong lene le la ba rileng ga le gabotse wena mo mmele wa gago o gabotse motlho bile o tshwerele something in you, o ka tshwara letswela la kgorofo ka metlha ka re ga plastic nyanyana ya gago le ka la ka ra bag ya gago o ba go kgwetša o tšhetše ka mare ga meraba ya gago o ba ka re ga dieta tša gago ka ra dieta tla tšhela fine salt not le la kgorofo wa tsa ra o tlo di tšola o phela o di apere, then any energy le gore ga e nyakege mo la o šomang gona ga e kgone go affecta in any way. A gona dintwa ka mmerekong, a gona batho ba ile gore ba go nyatša ba go telela jwale le jwale wa mošomong wa gago wa tlhoa o bereka gabotse ene mmereko wa gago wa phadima wa kgatlhiša a kgwetše le gore ka motlha wena o berekile wena kore ba go accusa ka something, wena ba go botse le gore ga se o dire gabotse, wena kore wena o phela o tshwere ke di-stress dilo tše ka moka tsona di a sepela. And le bana ba le gore ba ba le go go seba ba nna makgotla ka wena wa ba fenya ba felelwa ke maatla. So ba re kganya ya nyakega ka ra bophelo ba gago, as long as go na le kganya ka ra bophelo ba gago o tlo fenya di-negative energies, o tlo fenya bathakadi, o tlo fenya di-demons, o tlo fenya di-evil spirits, o tlo fenya di-poltergeist. Ka gore go se na kganya lona lefelo le le o bereka mo go lona le le gore ka metlha le o tlišetša lefifi le tletše ka lefifi tseba gore go sepela ka motlha o boela gae go o tšhaiša go na le lefifi le le gore le o šala morago, go na le negative energies tše le gore di tsamaya le wena goba le di-poltergeist goba di-evil spirits tše le gore di ba attached to you di o šala morago di a le wena gae ge di fitlha gae di dirang nabile moka then di a dula jwale ke mo di dulang gona ebile a di sa sepela ke legae la tšona di thabile jwale and ebile thoma go affecta everyone in the family. Nabile ka mo gae then go thoma go ba le dintwa tšhelete e sa kgona go ba gona le thoma go kgagana dilo tša phela di sa sepela gabotse. Ke a le leboga ke yona reading ya rena ya yona bekeki le be le beke e botse modimo a le dire ka go loka.